Hello, hello, ka YouTube channel ana ve ho zo se na bon chawin sun pha tu ni vlog a hi ke kalim ka do sa ta loading tu ni vlog a ka sai num pen chu hi le actress Jessica biography ti diam khat hi hung hi tan tin chi hi ipi hung ti tam ti le actress Jessica hi ni lama sa chun ka ki het pi Facebook hian lang Instagram hian lang alo le contact number ho ako na hi Jessica chu ipi bola call to ki cheng ham pamai ki sa lo ham a hi lawa le mi gol hang lo ham tia e hin dong tam ta min na ai wangin tu nya i sei nom pe nu chu i vat na le chun confuse sin thei jong tam ta min na azi ho jong cha bon che kya kan sei di hin tin ipi hile apat na pena isay no mo hi actress Jessica Chong Loi hi azine nai pu na hi azi chu ipi ham itia hile hi chi azine nai lo thu isay masongo hin ama family background hi thamkat ana sei leo han Jessica hi aminta hi ne hoi ching Chong Loi hi in ama hi Giang Noi Wang Kho Cycle Subdivision na cheng a hi win apa wang hi wang sit ta in anom ta po in tu hin anu to aso pi cheng to khom win I amo hi sibling kitile sibling hi ucha mi sagi hi win numei nga to pasal ni hi win na ke wang chon ucha hi bon chikya ka ha head bet set low ti de dan hin tin u ta pen pa wang chu ka he in thanglin lal Chong Loi hi in na ama hi sipai hi in aban le pasal khat pa chu gugu na kiti in na I kin mi sagila ka he hi ata pen pa thanglin lale hi in gugu na hi in a unu diula le na kom to kicheng nu ka he in Jessica ka he in aban le anaw nu neu pi ka he in anaw neu pen nu to ka he in mi gu ken khat wang hi ka he lo dan hin te chi tu chunga Jessica azinei tai tia in sei lo na penu hi azi hi a thim lo tam ta in a sei ho jong chu ka oi mo point azi chu ipiji ham tile I Jessica te he ka sei banga chu u cha mi sagi ping khom la hi Jessica to anaw hi twin sa hionin na ping kop ma hi in ping kop jong hi akilo ta min I thamkhat kilo ha kilo be set lo jong mi omin na ai wang amate ni hi kilo momong hanin tu lang hin wang thamkhat a thawla gonin ong ki khit jem han ta in ki ho jong hi ta chu album ho hian lang ipi hi jong le kiloi khom na tam ta ka nei la wa hin event ke ki san nong kin ne khom alo le en ni khom hian lang alo le kipun khom hian lang kiloi khom ni jong le ke ma ta ben jong confuse ka chi ka jong ji ne kilo han ji chen na cha hi alim ho jong kan koi tha di hin tin ka sai ma bang chun Jessica hi aminta ne hoi ching Chong Loi hi in min nge hin mi aka khanin min nge hin ama hi linu tin jong a ki he in na ai wangin iho mi atam zo si a friend circle hian lang elo le album tho a film tho na ane ve ho zo si heading in Jessica Chong Loi tin ane ki he in na amate ni hi twin sa hi hon ji in het khan na wang cho a se le jing in tu chunga Jessica azine tai iti wang chu di lo hi in na twin sa hi hon hi khat hi twa Jessica hi lin nu hi in azine nu chu niau pi hi in na amani hi twin sa hi hon na chung chu na hi Jessica hi ata zo neu pi hi aneu zanu hin aneu zanu chu zine hi in na ai le ti chu he khan ta we na tu hin wang Jessica azine nai po ye azine zo cho anaw nu a twins pi nu neu pi zo hi in na ama hi neu pi hi koi tu ki cheng ham itia hi le hin adu da I ho mi te ki ta ta not is te hin thamkhat ga wedding in achum ho hi achum dan in quality le na
Admission open, admission open. Orion's Academy of Science and Arts in collaboration with Accelerate Medical and Engineering Department for the session 2025-2026. Serving with the motto, Excellence with Integrity. In Orion, we have experienced faculty of the town. We focus on basic clearance of Class 11th and 12th syllabus for various entrance exams like NEET UZ, JEE, and CUET. We have proved ourselves excellence performance in HSC for 2 consecutive years. We also provide hostel facility for outstation students. Hichi amate ni uchahin left langa nu chu Jessica hin right langa nu niau pi hin hichi niau pi a wedding gown a hita hin na amani a twins na photo jong chu imutawin niau pi hi koitu ki cheng hametile hon call quality win ka sei ma banga chi ho hin thamkhat not is me hello thamkhat call looks thamkhat khat hi la call emoti jong call la jong chu sa chom chi u ma hin na niau pi ji pa he kol a hipu in Darjeeling Nepali a hi in awanga apin na to ahung seilit na hi Hyderabad a hi in na ama hi Christian a hi in Nepali Christian Darjeeling a hi in hi cha chu kol momong ti theijong a hi ti pu in a hi lawa le hi ta chu dem na theijong a hi pu in Christian a hi po po le a pha hi jing in i ho Amy Christian a hi mana chu ga ki cheng thum te te ti na jong om di pun Amy le Amy ki cheng a ki khan jong tam ta yum win na mi min a hin khwa dinga alungmon piding azi a kelhan chu I hon kol hi vai hi elole negro hi ta sei sit no hi bol lo di hin kho chu avel vela ki ping thei lo hin khadin a hin kholung ke ya dinga a ki chen pi di khat chu adei ta to a ki chen chu ama dinga jong phatna ai lo le lung na chim na lung ki pa na hi in na Christian a hi po po ala apha hi jing na ho context aga se ding chun ai wang Christian zo se jong I phadi po ve non Christian ho zo se jong apha moi ti na jong om po in na isa chu to apara I het diu chu Jessica chonglo hi ajene nai point a twins nu zo hi jene hi na iti chu admi kho chu April that 16 ke ba de ni khota en ke Hyderabad na dikhya pada Hyderabad na ama reception program ma he zaudi ke kisa hin a hi wangin ke jong ka sai ma banga chu Israel chiding ka sopi ho dikhi chan drop ma ka chi ji chun ka kin ka chai man lo ji chun kan chi thei to poin na Jessica nun jong ei ti min na upan jong ei ti min ke jong ka chi no ma ma jing in hi jong le niau pin jong anegel khil hi an lang ka hung thailo na ji ho jong ne hetain ipi hi le vai ge ta jong le happy married life min kol la vai to ki senge ti jong le lung niau hi in nang man hin kho ne ke pa na ji to alo le namazon na to kilung tu ta na chen bo se chu thu pi pe ne hin min kol la vai ti han lang na dem man lang na sei se yong le na dem na sei si ho chun jing ka khat chang bunie na ding alo le ni an chang khon khat jong nan pi lo ding hin do what you make happy na saten naki pa na di chu bolin ati hin naki pa na pe na lung hle na pe na nang long nunga hin ko na hin man sunga hi chi ke ji ding in alhinge acham ki meta na kelhan chu a pha hi jing in na Nepali hi han lang negro hi han lang alo la kol hi han lang Italian hi han lang Korean han lang ko hi yong le mem chi ki hin ki chen mon ding ima chaum poi na hi chu ka sei chit na nom pe ne hi in to photo ai mu hi neu pi le ajipa wedding day ni hi in na amani jong ke lom le jing hanin ake kharin ka vet la kol to ki lawe ipi bola Jessica to kol to ki cheng ham pamai ki saloham actress khadia ti jong omin na yo ai mi te momong chu pau cham tu khada
pasal khat a bera be sen a tuini chu honding pa na kengin kandi pa na hone te tabanga hi na actress khat dong chong jinel amajinei tamai tiwin ong jinei ha thimle akimulal danin isei kitwin na society a hin wang ha sain to a hi ke ong kajinei ding buipi tam ta nom win na in sung na lo ma ke buipen na jina cha ke buipen ke jinei le jinei lo chu ke thu thu ta no ki sa lan din no buipi di po no buipi wanga jinei di no buipi lo mana jinei lo di kai po na mi a ki chen nom nom to ki cheng tan te koi macha amit cho albaya jiding kilan ompon neo pin jong si choose the perfect life partner na aman jong ahin khwa ki chen pi ding acham kim pen amalung le ne ding pen e he thim pen ding hin te te a kilan chu a pha hi jing in kol lawa hi han lang nepalian na ipi hong la kho poi neo pi lung neo hi ne na album a jong kisong lalhi in Nepali kadai nai ti te chaume na Nepali jong mihem kol jong mihem negro jong mihem sapte jong mihem chi chi hewin na ibon che ke wa enne haina hune lunggel ne hi su ke ji win na chali ma jong hi vele chunu ne he su ke di hin a witness nu jong hi mot bung ho hi in neo pi to Jessica to ngai lu ne da ke vop ho man hi na ka ki papi ma jinge kun ipi se yon le lung neo hin chi ja chu to apa hi neo pi Jessica kol to ki senge ti ho chu nan he team chu aveli no se kin kating Jessica hi azne nai poi nunga na lai hi in ama hi tu le twai hi Hyderabad na o hin na ichivlok ka bolting le hin do man ne yam adu da tinin dong kit winati ke wang chu mi do mane lo ke mi chung thwa ka ke kumpoi na ane num la ma thu ane num lo la ma thu na do num le Instagram ham alo le pm khara ke contact ne ke ho ta win na ka thi ma pen chu mi do mane mi chung thu khol ai lo wa le contact number in pin ki het pi jong hello lungdon num ta mi hem hi tam ve na mi te society an wang hi jong le aboi puin hindan khandan ke banglo brought up dan ke banglo environment ke banglo hung khangli ni ji wa cha chum chi hin neo pi jong akivon na gaung ta ke lo ma jingin kan ke pa pi mo mongin hi chu to ke lon chun a twins nu Jessica chongloi hi milungli na hin ama hi beauty pageant lam alam pang lunglut mi hin album jong tam ta tho do ta in na senior actor kititante boy chung pul Pauline kiti holoi to jong hin album yan no film hi jong le hi ta chu hung ki pun khom pe ka hiwin ama hi Jessica chongloi hi milung tam mi freng hi na alung ha na jong le lunghang sot theibe set lo nunga khat hi in hun festival lai jong chun amalang gola pa na apan sa ding agam tha di chun hau ki venga ke ko ma den in ke computer room langa agi in ane ti chun kane khom win ama ha lungha na jong lunghang sot lo ta chu som khat zo le nui pe ki pa pe na milung thing ni pitik sam bible na se wan lunghan na ni sa thum khum sa na ti ta banga hi Jessica hi milung thing a hin nunga phata hi in koi tabang Jessica to ki cheng wang chu nawang phat yu he ki ti main te adventist kan bol nawang hi pui na ama jong alak lai ta hi in alhama hi pui ama bo ama character a hin dan na kitile asit na lampanga ka selo alung thin dan aphat dan ai lawale mi to akipol khom thei dan chu ka se hi in hi tabanga hi beauty pageant a jong hi lol hin na tam ta hin ne nunga khat hi in kut hi han lang alula pineapple hi han lang barak festival hi han lang ipp hi jong le contest atam zo hi ama hi winner sa hi ong le runner up hwa hi ni lol hin nei pe elo le subtitle adin na hi lo sap no khalo na aneu pe na sei dinga subtitle po ma hung kilia jing nunga khat hi in amazon ato nin ke ka hin khu hi ranal saba ki chai di ka hi ta mati na to na tabang in no na sei ji in ki ho jong ka ki mulo ka lo so tan lung halo min covid pandemic ji in so ta
ani ki pun khom thei ta point at lam panga tuin gala tol ji in mun chum cha ki le ki mo ki mutu thei ta point what se ma ikite ka sam ai lo le pi ham ti tai lo chu adanga hi ki mutu na hi gamwang la hi tan mun chum cha ki ma hi ta ji in na san kin jong actor actress ho si hi abon chicken equally I treat them takhat sada treat ka bola takhat sana ka lungsi su ke hin ka ngai lu su ke hin koi masavet da ka nei pun na Jessica jong hi lockdown lai chun na khowa ka chin ke te ni hi akhowa ho sapa to koi ke mi to mi li hi vadung pa ma ka chiwin zanin toros lai ka ke derwin ukiang ano ho ko na aneo ho ko ha la lit lo ho ko toros lai ka khowin mola ka veli win na asung ho avun ho kala do wa thawa ka ke kan hi kyo jong hi ukiang ne ke we I be te ukiang ne na ti kyo no ukiang kan ni o he atya tue bu ve sei hi win ne ma bo mi dem na ukiang ne ti thu hin na hi chi chan ge ya hi Jessica ho to hin kyo hi chengai lu ka hi win adin midang wang ka hepoi ke ka phat ka si cho chu minum tan tin kin actor actress so si hi kanau te bang bangin ka ngai lu in nu me hi le pasal hi le adi in nu me ho di hikin extra kel jong kapi in ka so pi nu me bang bangin kai naun jong le computer room langa atumin ka gi sa in ke ka room langa ka ki gi in hi ti chun loi le pai bang bang u cha bang bangin kin kana treat in sang pui han lang alo le moi nu hi han lang Jessica hi han lang na naw ki bian han ko hi jong le na hi ta chu koi ma cha khan tumun lo ki hin I ma cha pi ding nei hi jong lang ka ngai lu so ke hi in actress ho jong aphathai so Kevin actor ho jong aphathai so Kevin na hi chi ka sai na lo na pen chu twa hi amhoi tham kha senior je pa hi tawin twa album hun thotil ahung khang tha ho ahung ke pan til ho hin khalanin min nan he no le nei go na ka pai win na kili sa pai we ti o chang tam ta ki jan cho na bol lo diu art kiti hi public na tong ki hi in public su hi bo we na ho hin minui sa na ding elo le mi atha chol khat jong ki pa na ding aki chol nok pe na alal pe ta ho vet wa le atha ki do na ding abo ho in public na ito hin su hi win na ho akili sa dinga na mel hoi na chu na kili sa pi dinga na mana hi le na man hil di he na ho hi director cameraman cast crew member actor actress every outline alu zo si hi public su hi ve ti hi ka sai do nom pe na hi na nang ma kili sa hoi tho na dinga thil na bol kal si wang chu na director lungjong na to lo ding a chai na pe na ka sai nom chu ahung tha su ho hin alui ho za bol na nei diu na director ho za bol na nei diu cameraman ho za bol na nei diu he na nahung ke patti lo le na sa kil win na sa kil win sa kil ki del na khong cheng win na ke bol the sa ke win na pha no so ji lo he ong mi ka garanti so ne ti le kin eu sa ma sat pe na ngai o kineo sa kala hi le si sunga phading om puin nang a hoi pe na ki gel na sa nga hoi hung chom do tho ding athim pe na ki gel dong le athim penin nang sa nga thim ki ding chi a chu a bol thei pe na ki gel nang sa bol thei mi ki tho di hin na na ki li sa le na lu na ding anai lam tai ti chu na ki gel to ma sa pending tu upcoming actor actress atho ho hian lang atho nai lo hi jong le na chi chu ka sei nuam pe na hi in azi chu ipui paten vo chun ma sa ti hin no zo si sanga experience tam ta hin nei actor actress ong o min ki ho zo si sanga Analuisa kumsom kilung si thol hali zan tho ho henu nei lo tam film tho ho alo le pu thang jin la so zo si ong abon cheken ki hon jana sang pen ka pe we tu na ni vlog chan chai tau te